umubiga chire okumwaka omutigari okokorire iko kumwaka ogwakokorerani iko gatuigwana nega njira tejo Matiang'i mu United Opposition babo Gachagua Kalonzo Eugene na Tembea mpaka gusiga mama gwikaga baberera Simbarati yaya no gukora makora. Biamono sana bakusimu ensi asoko chora mukwa times. Matiang'i ni opposition yonse pipa agambire baigwana ndirenga ngocha bali gusiya matuko makega gocha. Tinda nyora schedule yabase bagwikana wikana kinyi gento maitenga ngutwara bali kirali kinene gusigana bazongo mpaketa cho. Kero toko inyora kurumaega in 2025 Matiang'i erali ya conduct tienene pi neri ya still homecoming. Echinda akora kana gusiya na matanga Chinyangi matanga usinkiangu tara atwara rally nyene buneli atwara tenga kielia achete kuru kijaui agaswa keroka akatacha keumbu akacha busongo akarua akagana Nyamira paka kerenyo mweno akora gusiyonse nense meyo gembo kuru atara etabu ya kwanire bantu ganyango so tara kuna chinse munisi nyinge gusiya tara kuna bono Matiang'i tanyo twa rally ejinene Elia jete ntanga ni na wate objective eke ntongera ekerengo ngera abwate ake mukyabo neke agatotebia tararugasi Elia renge America World Bank ngango ndarari kili rube yuko rwegasi eju na maskani egarama gocha Kenya akamoto tebi gore kyama na atotebi akamanya kumuka akagenda mutu atebanga narigia basani tomweli baka abaliki egere bachiko mukonya mangani wo president. Bono Matiang'i ngwira nale. Esa bali eri ntanga ni omukami neye gocha. Njibwate bintu kete ibere bigosha. Lakini tetembaire ga objectives ki Matiang'i abwate nkirengo kya bwate kyo gocha matukaya gocha na United Opposition. Lakini taraba ira true. Onya nali litanga nyo kora chi video chane mukwa times ga. Ira chinga kichago subscribe. After wa subscribe manyangi nambare nera. Nabuko ngakire simto gambe nabo support channel anyway Tiang'i ende without wasting much of time ekirenge gitanga na Matiang'i batu no kwana ne report na bataving another time chukuri ya report atataibo no officially gusiga e party mu gusi Jubilee esababu neye yakagara otwalire chama otwalire ogukwa nawo asaba na habari chi interview wao imeyega wao lakini taracha gusia bono no dia still homecoming atevio officially nge kyama gaiga Jubilee bado akagara ndometi ndibate gante na UPA ndometi na kitocho kora PDP ndometi na kibaba ngete KSC. That's number 1 objective go to report. Apart from me party ni na to eresenga kera na go to World Bank very simple World Bank yate tevi na ki amangana abete iga na iga in this position officially ndometi ngo resign but officially egento kende Matiang'i gate na ki bono mwande tinjikuri yabasani abasani nanyorere naba gastocho okora niga naiga ekirento kya muhimu igona Matiang'i ni report agocha gutwa gusiga egento kya kabiri Matiang'i achokora kera gocha ku Nairobi ne team ya United Opposition no gocha go destroy chiribas ko kora bali bonse bakumurwanisa igusiga Matiang'i mwetu talioreta Nenengo ibwata ale njira kitete yanti tikubisa bintu tiko soka bintu byonse ku munwa lakini bone kerengo ligeli team yae ngari kati Gachagua no akale the best orator to what in the country the best destroyer the grassroots mobilizer Gachagua himself kakali gusiga uri mucho gukora ala banda bala against Matiang'i dabo soroga Zairi Janda Javeth Nyakundi webange timanye tinga iwacho gotenda akikibara tenne kyumbu Zairi Janda ukoliro kibara tenne gusiga Zairi Janda ukoliro iga kisi ukoliro yakonyali bali chache negete tauniga tima itina kibacho gukora lakini kolende tiatuganya ntore naki kuchuko direct bara tax kuchesi Zairi Janda mondo ndo chukubwatu osoro oyonde Javeth Nyakundi lakini mono gavana Simbarati ere tiamba tevi yende na tete se video yende ndo kyata si bavu Janda osoro Javeth Simbarati ole nsema yao lakini mukasha sensema ya Matiang'i timu lionzi yeri iba ku struggle ga iba kwa guleke kone lakini yoko ba kwa Simbarati ase William Ruto na kwa kungubatu chinguru chae
Gusiga kera siasa gwakwa babo William Ruto anyi babo Matiang'i kebo ikaranza kuchora. Wekeria tesi Simbarati ribe circled. Ingo gawo muntu mukongu Simba. Igawo muntu mukongu Simba. Igira no kira mwange lakini siasa yae uikesikwe ne nkongu. Bono igomna tuko gambaiga oikatwanchira nega kenda bunga. Simbarati n'abangire na Matiang'i. Ocha kumukora completely. Kyakoramba mente bakomwali baga nerta kubatika. Nabengo mwibi. Umwibi gachire okumwaka omutigari okokorire. Igoko kumwaka ogwakokorerani. Ekira kibaba ngete Simbarati. Igoko gatuigwana nega njira tejo Matiang'i ari mu United Opposition babo Gachagua, Kalonzo, Eugene na Tembea mpaka gusiga. Mama gwikaga baberere Simbarati. Yaya no gukora makora. Ebuti gatoganye torale but that is the expectation. Egento kende kyakogera Matiang'i ne team ya opposition bache gusiga. No gokore ntuko nga creating a momentum. Matiang'i tara akora campaigning ya gusiga. Yo korete spirit gete. Omoyo gete kiro munda so getenga egente ke Matiang'i toko. Bado abantu bonkunyungunyu bawe kwandiranga ntuli na Matiang'i aitoyo. Ntuli na Matiang'i aitoyo. Lakini Matiang'i tara create momentum linga gusiyonsi pi tonyagera ngred. Bado mbona gocha akirete momentum yuate abantonga onye toli Jubilee toijo antoli nenche toijo ebintu nebyo bona lya gocha create momentum akwana mangana gakonyegiri gusi agera gakuru gusi gakwende siko okoti yakaranto realizatinga William Ruto ochire gusimono nina bangete gocha yakanaro chega chiguranjiro lakini chikure chigana Matiang'i chaletero bakongo chamukolera mangana Chamo bonda go chakira lituko kirenza enchibesha tumikire ga sana especially chiba election chalenga 300 million utumika save msi yata rice ekyo mwele pi yote 9-10 ngocha wale ukola William Ruto omwede fact nelinga United Opposition ni yaliamo ukola William Ruto 2027 so bakani tiba mwire ka sugoi igobono go chakwabo gusiga noko bunga chikule chichagusia ko make sure nga Jones picture so iras United Opposition inzi ya Matiang'i bono na kibago chirajinga kiti William Ruto matukaya hata makatara hera matuka makaed William Ruto nacha gusiga sana nende ngwete nabangite gocha Matiang'i gocha nende nguchuko bale nende nabwate abantu bali ground iga bagonchuka nemikutano chipesa kuchiana kuchia chisukali nyarangeti mochere chingende kuchiana kuchia ebyose pi mbigase ne gokorwa bona kira to gupima opposition nemetenga wikeche ga esali Nakika Gachagua gochera gukora William Ruto kurusiga tigatuganye tole na kigo chugwa koba lakini metengo bwansubo kara no bwingejo byamuno sana nyasaba seseni samureta nguru kwa belmo kwa inembere nera baga niko ngakire simi ngakire baga niko support channel support kanonge tuko ngago sponsor video nchana nere ko sponsor kora niko sponsor this video na boko reach out I guide you on how to do it byamuno sana tumerane nyasaba seseni mwense.